அவர்களையும் வருகிறவர்கள் என வரவேற்கிறேன். அதேபோல் இந்த கலந்துரையாடலிலே பங்கு பெற்றிருக்கின்ற வன்னி மாவட்ட கட்டளை தளபதி அவர்களையும் விசேடமாக நன்றி தெரிவிக்க வேண்டும். இவ்வாறான ஒரு சிறந்த கலந்துரையாடலை ஒழுங்குபடுத்தியதற்காகவும் மிக முக்கியமாக அரசாங்கத்தினுடைய இந்த பொதுமக்கள் எதிர்கொள்கின்ற பிரச்சனைகள் தீர்க்க வேண்டும் என்ற அந்த சிந்தனை அடிப்படையிலே அவர்கள் முன்னெடுத்திருக்கின்ற இந்த பங்களிப்புக்காக இந்த ஏற்பாட்டுக்காக விசேடமாக நான் இந்த இடத்திலே நன்றியை தெரிவித்து வருவேன். අපේ ආරක්ෂක නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමා වන අපේ මේජර් ජනරල් අරුණ ජයසේකර මැතිතුමාவை අභිදා ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. அதேபோல் இந்த கலந்துரையாடலுக்கு வருகின்ற எங்கள் வடக்கு மாகாண ஆளுநர் கௌரவ வேதநாயகன் அவர்களையும் අපේ රජයේ ප්‍රතිපත්තියක වැළඳෙන ප්‍රතිපත්තිය අනුව මේ මහජනතාවගේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් ගැටුමක් මේ වගේ අවශ්‍යතාවය පිළිවෙලින් ඉගොල්ලන්ට මේ සුදුසු මේ අවශ්‍යතාවය ඒගොල්ලන් ලබා දීමට අපේ ගරුවාන්ට பணிகள் இருக்கின்ற காணிகள் வெளியீடு தொடர்பான சாத்தியப்பாடுகள் தொடர்பான இந்த கலந்துரையாடலுக்கு வந்திருக்கின்ற அனைவரையும் முதலே நான் வரவேற்றுக் கொள்கிறேன். අද මේ පවත්වන ශ්‍රී වදමුලදී කළ චිකිත්සකයන්ගේ හමුදාවලින් යටි ඉඩම් සිවිල් ආයතන සිවිල් පුද්ගලයන් නිදහස් කිරීම இல்லைன்னு எங்களுடைய முதல்ல ஜிகிடம் இதெல்லாம் நாங்கள் ஈஸ்வரி இச்சி செய்திருந்தார் இதோடைய ಈಗಲೂ ಕೇಳನೆ ಈ ಮೊಡಲುಗಳಿಗೆ ಈಗಲೂ ಜವಾನ್ ಹಗಲು ಕೂಡ ಈಗಲೂ ಏಕಂಗ ಉನಿನೆ ಈಗಲೂಟ ಐತಿ ಏರಡಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದೇವಾಗಿದೆ ತಾವಕಾಲಿಗೆ ಈಗಲೂ ಇದನ್ನ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿವ ನಮ್ದು ಈಗಲೂ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಡಮ ನಮ್ದು ಈಗಲೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಈಗಲೂ ಮಧ್ಯೆ ಹಿಡಿಯಾಗೋ ಈ ಇಂದ ಈಗಲೂ ಪ್ರಯೋಗ ಸಂಘಗಳ ದೀರೆನೆ ಈಗಲೂ ಅಸಂಘಗಳ ದೀನೋ ನಂಗೆ ಸುಮಾರು ಮಾಡೋಣ ದೀನೋ ಪೇನಂತ ಹೇಳಿದ ಸಿಬಿಐ ಸರ್ ಇದನ್ನ ನಮ್ದು ಈಗಲೂ ಐತಿ වෙනදම දෙන්න කියලා තමයි ඉල්ලීම තියෙන්නේ. මේ මුලතිව් දිසාපති කාර්යාලයට පැමිණි අපේ නියෝජ්‍ය ඇමතිතුමයි මන්ත්‍රීතුමාලත් එක්ක මේ ප්‍රදේශයේ හමුදාව විසින් පාවිච්චි කරන ඉඩම් සම්බන්ධව රජයට අයිති සහ පුද්ගලික ඉඩම් සම්බන්ධව කොච්චර ප්‍රමාණයක් අපිට මුදා හරින්න පුළුවන්ද යන කරුණ මුල් කරගෙන ඒ සම්බන්ධව අපේ මේ පළාතේ මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන ආරක්ෂාව සම්බන්ධව මහජන ආරක්ෂාව සම්බන්ධව ජන ජීවිතයට අවශ්‍ය ආරක්ෂාව සපයා දීම සම්බන්ධව සහ ජාතික ආරක්ෂාවේ තියෙන වැදගත්කම මූලික කරගෙන අපිට පුද්ගලික ඉඩම් ඒ ඉල්ලුම් කරුවන්ට අපි මුදා හරින්න අපි කොච්චර දුරට පුළුවන්ද කියන එක අපි දැන් සාකච්ඡා කරා කෙප්පපිලව් ප්‍රදේශයේ වඩුවාකල් ප්‍රදේශයේ ඒක අපි සැලකිල්ලටගෙන කමිටුවක් පත් කරන්නත් තීරණය කරා අපේ මේ මුලතිව් දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු සභාපතිතුමාගේ අධීක්ෂණයෙන් ඒ අනුව අපි සාකච්ඡා කරලා ඒ සම්බන්ධ විඩම් ජාතික ආරක්ෂක කවුන්සිලයටත් ඉදිරිපත් කළා අපි හැකි ඉක්මනින් මුදා හරිනවා.